боиси шодмонӣ ва шукргузорӣ аст ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. Бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шуд. Воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст ва аз ҳамин дастгириҳои маорифпараронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ, илму ирфон рӯз ба рӯз рушду нумӯ намуда истодааст. Дар такя ба ин андеша месазад зикр намуд ки ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи китобдорӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати аҳолии кишвар пайваста тадбирҳои муассир меандешад. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ки таи чанд сол аст бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ мешавад. Ба як майдони ҳунару истеъдод, ба як майдони санҷиши нерӯ ва сайқал додани завқи беандозаи хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, шаҳрвандони касбу кори гуногун, донишҷӯёну магистрантон ва докторантон гардидааст ки ин моро хеле хушҳол мекунад, зеро аз азал мардуми тоҷик китобдору китобхон буд ва имрӯз ин иқдоми пешгирифтаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри ба ҷомеа ворид намудани шахсони боистеъдод ва ҳамчунин дастгирии онҳое ки лаёқату салиқаи хеле баланд доранд як дар сатҳи зарурӣ баромонда шудааст ва ин моро хеле рӯҳбаланд месозад. имрӯз дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб низ даври донишгоҳии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид ки дар он аз ҳамаи факултетҳои донишгоҳ донишҷӯён ва ҳамчунин омӯзгорон иштирок карданд ва ҳар яке тибқи талаботи низомномаи озмун ба ин майдони санҷиши санъату ҳунар ва китобхонию китобдонӣ адабиётдӯстии хеш хеле як баромадҳои пурмуҳтаво карданд ки аъзои ҳакамон ба онҳо баҳои сазоворро лоиқ донистанд. бояд гуфт ки онҳое ки дар даври донишгоҳӣ ғолиб меоянд ба даврҳои шаҳрӣ ва вилоятию ҷумҳуриявӣ умедворем ки онҳо рохат мегиранд ва боз ҳам донишу салиқаи худро ба маъраз мегузоранд ва аз ин озмунҳо бо як дастовезҳо ва ҷоизаҳо бармегарданд. далели равшани гуфтаҳои боло ин дар иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ба шумор меравад. бо шарофати пешвои муаззами миллат имрӯзҳо дар саросари мамлакат китобхонаҳои замонавӣ бунёд гардида истодаанд ки танҳо барои дурахшон сохтани фардои мо насли ҷавону наврас мебошад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз ҷумлаи чунин иқдомҳои созанда аст ки бо мақсади афзун гаштани дониши ҷавонон эълон гардидааст. ҳадафи асосии баргузории чунин озмунҳо ин пеш аз ҳама баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, аҷз гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардондани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар мебошад. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ки бо ибтикороти пешвои миллат дар ҷумҳурӣ роҳандозӣ гардид, заминаи хубест барои дарёфти истеъдодҳои ҷавон ва имрӯз дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабуллои Рӯдакӣ даври донишгоҳӣ озмун баргузор гардид ва мо ҳамчун ҳайати ҳакамон дар он иштирок варзидем ва донишҷӯён ва омӯзгорон дар ин дастури номинатсияҳо бисёр ширкати хуб карданд, фаъолона баромад карданд ва онҳо дарк мекунанд шеърро, маънии шеърро ва бо як эҳсосоти хуб қироат мекунанд. аз ин рӯ мо дар ин замина кӯшиш кардем то беҳтарин чеҳраҳоро барои даври шаҳрӣ пешниҳод кунем ва онҳо тавонанд дар даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ насиби ҷойҳои намоён гарданд. ба ҳамин хотир имрӯз замоне расидааст ки мо бояд рӯ ба китоб биёрем, зеро ягона роҳи наҷот имрӯз танҳо ва танҳо китоб аст. зеро инсоне ки ба мутолиа машғул нест ва ҳеҷ гоҳ зиндагии хуб ва осоиш дошта наметавонад.
از این رو امروز در دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی دوره دانشگاهی آزمون مذکور برگزار گردید که در آن رکتور دانشگاه پروفسور میرعلیزاده عبدالسلام مصطفی، نایبانی رکتور و دکانان و مدیران کاتدرهای دانشگاه اشتراک نمودند. نخست سخن افتتاحی را رکتور دانشگاه آغاز نمودند. سپس رفیع سفرخان نایب رکتور عاید به علم و اینواسیا برآمد نموده و کار آزمون برای کامیابی ها تمنا نمودند. امروز در دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی آزمون فروغ صبح دانایی برگزار گردید. در آزمون 37 نفر داوطلب اشتراک کرد. 8 نفر از روی نامیناسیای ادبیات معاصر، 14 نفر از روی نامیناسیای ادبیات کلاسیکی، 5 نفر از روی ادبیات کودکان و نورسان و 5 نفر از روی ایجاد نظم و نثر شرکت ورزیدند. آزمون امسال خیلی نسبت آزمون پارسال گذشته در سطح بلند گذشت. از نامیناسیای ادبیات کودکان و نورسان هرچند که صف دانشجویان کمتر بود اما چهره‌های نو را ما پیدا کردیم. در ادبیات کلاسیکی باشد خیلی داوطلب زیاد بود، 15 نفر شرکت ورزیدند و از این 15 نفر ما 5 نفر را به دور شهری جایهای یکم، دوم، سوم را دادیم که خیلی نسبت سال گذشته فعالتر برآمد کردند. در تشکیل و برگزاری این آزمون، یعنی آزمون دانشگاهی فروغ صبح دانایی کتاب است، سهمی ریاست علم و اینواسیا مخصوصا سرمتخصصی این ریاست سید و نیلوفر خیلی کلان است و برای در سطح بلند گذراندن آزمون یک چاره اندیشی کردند و در سطح بلند خلاصه آزمون برگزار گردید. باید قید کرد که در آزمون زیاده از 37 نفر دانشجویان از همه فاکولته های دانشگاه از روی 5 نامیناسیا ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان و ایجاد نظم و نثر شرکت نمودند. آزمون مذکور با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی و دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان میان اهالی کشور برگزار می‌گردد. در حقیقت با تشبث پیشوای ملت طی چند 4-5 سال اخیر در جمهوری تاجیکستان بسیار آزمون‌های دقت جلب کننده برامون داشتن و یکی از همین آزمون‌ها آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و من سال دوم است که در آزمون فروغ صبح دانایی شرکت می‌ورزم و با تشکیل کنندگان این چهاربینی که امروز با رهبری رکتور محترم میرعلیزاده مثلا مصطفی گذرانده شد و من در نامیناسیای نظم و نثر شاعری شرکت ورزیدم و در این نامیناسیا جای اول رو گرفتم. و من چی گفتنی هستم؟ ما مثلا باید کوشش کنیم که فرزندان خود رو، دانشجویان خود رو در همین روحیه تربیت کنیم و آنها مثلا در آزمون‌های خیلی که رکتور محترم میرعلیزاده گفتن در آزمون‌های نه فقط داخلی بلکه در آزمون‌های بین‌المللی جای‌های سزاوار رو گرفته دانشگاه ما رو معرفی نمایند. واقعا هم در هر یک دور زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور نمود. به تعبیر خلق خانه به کتاب روزی به آفتاب است. خوشبختانه این عنعنه نیکی گذشتگان یعنی صنعت کتابداری و سخنسازی امروز نیز در تاجیکستان صاحب استقلال ما موقع شایسته دارد. هر روز از طریق نشریات‌های دولتی و خصوصی صدها کتاب به نشر رسیده همچون نعمتی بزرگ به خوان معنوی مردم گذاشته می شود.